Un post libre. Tio. Cu coneixes aceste, l'urs e asazus? Nu. Nu, e bine, plac, cu te bau contar, aveți. Te, spia, unde se passa l'istoria? Din bosc. Tio, e chi sono os personages? L'urs e l'Estelle. Tio, allora, so che prepausi abans de l'istoria, che bam demora assi, e da so che trobam, che bam crea los decors e los personages de l'istoria, ta la pude contar en l'andart. Que d'acord? Oh. Que cau crea u bosc, puis que cau he u urs, u estela, u escuba e u pinseu enta començar. Enquer cauques cops d'escuba, la pielaça de joies marronas, llaunas e arrullas que é acabada. Just com cau. Los orei que passa de allà darrere a muntanya. L'urs non longueio pas a aquest espectacle qui assisteix després segles. La nit que serà longa, era longa, la més longa de l'annada. Que s'estruïs l'escuba au bosc, au cor du arbre curat, e que esperen la pala, que sí que cantaria u aire, que lo ben semilla. L'Ulandart que va iut aos Estats Units de les anades 60. Aquest landart que fa su de s'exprimir, de desenvolupar la sua creativitat de hora, au pe du arbre, au ras du riu, dans du bosc, et qui est accessible à tout le monde et qui est aidé per tot. Et que craque la création qui est acabada à la bête. T'as de hora et à tu de compta.